Yup matie ka bino la kelia ye Sam's Crisip obengira mwera madano weng mare Uganda. Jami pa Sam's timapo likine obero Crisps melayata, Crisps megonja, cookies, odi, berenge kemukene mapola ta. Nong jami pa Sam's Snacks e supermarket duju matile waman. Sam's Snacks, noa pora memite. Afoi du kiwe matia kana wachine ngo matie kawadugu is station kan wa kwaneno program kidmatika wat kwere studio fratike horrible MARGRET LAMWAKA kien ke Professor OJOK magetika wachi lok matek watika lolo kum jimi matika time e Karamoja kidacholi sub-region tutwale lokum Kuc Ki Be beru padano ki wachi piti mabe tutwal kipi mwenyu horrible waji kwere kan matika nyoto chunye matek tutwal ki ngoma gen kitika timne Chalo Lutela maa ki kumalo mi Uganda. Ento bel kumeno namba chimwa tika rain screen chamo betki kare mi chwalo wa message chao bena rubelu timo wana yabu line chimwa chi ini chwalo duoni onyola pen bot jario mati studio man. Uye wera dog bot professor adugu bori itiki statistics wabunyi lok tika time marajo maduong. Kemin wako wiye in terms of figures wako quantifying the multi log ye niko. Okay, apoyo anabara anyuto figures amito poyo head teacher na melo mukra primary school eka amito bene congratulating en fi bedo member of parliament bangyo mantam me achel kel merio Rio do. Okay, congratulations. Aka mito kwao ni apuona Abim district nyo Joabuor wane bedo a minority community in Karamoja. Duonwa tie manok, pe winye, pe longo, pol kare, ka wane kok, jo pe winyo, gamente ba winyo. Ka LAMWAKA okok, ka olanya kok, chi gamente chako winyo. Amido kwa ni, nen charo, ka nongo, uni ramo konyowa me medo duon Jabuor kai kok pikit gum miere in bene pe wiyo wil me kok pi Jabuor Team building team building compensation twara un kono iwacho ni gamente o beeping un enter one pe beeping one matwal bangi wa wena na miere beeping one so kai twako lo compensation pe wiyo wil ki Jabuor in fact miera kobni although it is arguable, pekome insecurity na neighboring districts nuongo obedo spillover kangona Bim district going through in Karamoja. Pien Johnny water just a few kilometers no thing so one it is socket na Rachro. Da mito mio some data. Pien kai koba kidojo jo kene tamoni kede lok goba. Wana kobo ni insecurity na kobedo tie maloni oduogo akina mwaka 2014. Atieki data na nyuto state of insecurity in Abim district between September 2021 ki March nyodwema dek 2022 mwaka na woro. Idwema abungwen me pirari we achiel wane nuongo raids angwen chakare angwen enter by March 2022 March alone we had 23 incidents of raids within Abim districts 23 in total in the 6 months September 2021 ki Dwema dek 2022 wabedo ki raids pieraboro we are bor chielo ping na Johnny bino yako pacho yako cool eneko dano wano dano and so on
wang piera boro we are boro in 6 months. Aya, i 6 months non jo dweta bichel non ngono time. Len in kwalo were over 2,000 kalo elipario. I kom mane kwalo ni no kene gamente onyokea duongo no kene bay duongo no kene ruenyogo. So inongo negi kom over elipario ne kwalo mana eduongo tie only 50% nuchu mere keken no kene no do chido komanon. Haya ngono kene no timere ene neck idwe ta bichiel between Dwema Bongwen 2021 ki Dwema Dek 2023 dana biro ineko ihoda Bim district idweta bichiel keken ika nado lo ki duch to adek obino timere idwe achiel ichabit achiel ihoda Bim district ka unupo na ber moko na woro to nado obino kwanyo jomeo yaro ochidho me protesting street eneko dano na pod yot wiyotieno wego jabim ochidho gin street me demanding their security manon mwaka na woro dong amito miyo statistics na otimere between mwaka na woro na kakanyon kubetieni na bara pot na chidho na bor mira kobni anaka insecurity oduogo yoda buor achako nino chariyo chaboro medi wuor pingo pien joni kwalo kuo wiko tieno pol kare no bingi chako around midnight and down nino so miro kadi WhatsApp messages to chako bino from midnight onwards so an kwa koro all these things bino I collect them and ngona ana tie kereni obedo information na ana collecting and nonge reporting via WhatsApp. So between Dwema Rio 2022 naka Dwema Ngwen 2023 wanebe Johnny okela yela wang mia chel kipira dek we abichel ihoda Bim district. Mana no a reporting i WhatsApp na pat ki mana by reporting. Okay? I komenoni kuo bedo tie na no Johnny chilo ki dhok chilo ki diegi chilo ki gwen and so on. Now sub counties no kene tie kanya wane ni soft belt kanya Johnny do yorgi do tie ye chalo Kanu chalo Awaj chalo Morolem ne kwae alerek inongo ni incidents me insecurity i sub counties ni doktie na raj amito kobo kanya leng ni ikom incidents me raids mia chel gi pira dek we abichel ni over 834 goats were lost. Goats. That is just goats. Over 834 goats. From around 44 incidences na nongo raids diege kwalo ka chili dog over 813 heads of cattle ekwalo kiyoda Bim just between February last year and April of this year and inongo ni ka ekwalo dog Paul Kare community ringo ikordo kichingi nono so ikomeni karmo kene dog duogo karno kene dog chilo mire doga kobni insecurity in the Bim district taking some weird dimensions yamchon John binu kimuduku ichielo ping che kwanyo dog enda kubeni John do tiyo katero John tiyo kitong Johnny wang udi Johnny do mako dano as I talk now etieki cases of disappearances abductions John ne mako pe oduogo dano ne mako chechi the nego ka yodulum okay kai ye weka nyutini
the real faces of insecurity in Abim district. Mafut Pemio, Yeah. the real faces of insecurity in Abim district. Horrible. Atamane wa take a changing dimension ni kuch mo take what nani. Ninden chalo down to kwachini mudugo no rawo berupe onyobene mudugo tie. Ento each situation mo take a ni kichubudano ke atayara mo re komge. Kichilo ngare mo na tayara ko kan. Kibino ke wao art na ne watch wa be ni mon mati cer por bene ke luor piem ke mako ke kunu dar bene ke nego chambene ke kwalo e ndongo bino no ko dien ke ken no ko dian ke ken we have a remnant group matika disorganizing the peace of the people ki bene dong la pay madugu e mecha wanero no work kuch maduong mutie. Does the presence of the security organs mean anything to our people? Let me start with the last one. Kitane nana cha wachene kere. Presence nyobero pa lumon unyo police mati area me bim nyome achuli kama kwa mo jong tie yele yedane. Presence pa jone ni konye pe. Pien kama jone ti ye kwa mo jong weo cherikin gangi kuja. Mayan ki wani lok ni jono biyun ka konyo dano ni, they don't. That is why kumerishani kabiri mukane like for my district. Dano dong tiga wani, tuma dong security organs ki kwangyo, pian kino mama gitiati unepere. Lok me ku ma joni giti ka ku ni, joni pedong luku kiken. Joni dong, umiaro dong ki wati ni gen giti terrorists. I don't want to say, Pamir wani John Bero, adui metorgamente, piana adui metorgamente, Gidomo Taming, Genegio Bero, Kiluni Rebo, le mono. Let a Johnny Pedon one Romo watching American rebels, Pian, Pegicher Calwanico Moin. Johnny Cher Calwanico, one civilian, one Jumo ting at Gi, Gicherka Quano Jimmy Wa, Gicherka Nekoa. Now, Genma. Ana neno unyoma luak wa dong tika neno ne luak wa tika neno ni kama jone tika ter wa gena tika time eni kum ga mente ki kume ni dong binu loye ga mente o miara waj lo gada pien to matika neke doctor wa ni en chawa bichiel inino after cha bichiel wan mu kene ma dong chel wan lo tela ni pe wan neno watie imier ke chimi bed loud pian lok mo kana no tie je mo kana ti mier ke kwan dano ke nen ken ma ke la ke dano so gin ma ana neno gin mo nyo ken ma penya ke ni ngodong neno ni eni mono ada kumbeti one lutela mo wa I area eni ki gin matika time eni is beyond repair. Penyu ka security, pen security ne ki why security tie. Ka yini chero on the ground, ibi no monya ngwen, monya bi. And Johnny magi bione kama no monya ngwen monya bi tie no gi bion gen miario. Johnny magu bion gen miario ne magu no piario tiki mudogo. So chek pa dui ka ini mier luen ka dui monya pa rio o mier chek chi u cheke mechelo monya di adui ada. Eno ka ini wuna ngwen Johnny bion gen miario. Mukena tika ter, mukena tikingo. Eni ini ramoko. So aneno ni lok pa luen lok pa timpa kor mu jong matika timeni. Bedo kit mayam kor mu jong uyako kere kidano in 1980. Kawana flashing back imwaka piera bor noro kor mu jong chero yako dano wa tiak. It said kachani ngom gena logo gena pi pa kwaje yo jogi isai tunga ka eni gena pi nam gena nam karoma yo jogi in 1980 the same thing 80 the period the same thing in 1986. In 1986, kor mu jon chero ma pewa ngeyu dieni eni mono wen kor mu jon tergi kor mu jon ke je tie bene Para straight moment to me.
gin mama tete me pian ku beri chamani diang magi kwalo ni pecher kar moja diang ki kwalo mutaka cha biru ni guru ki tio diangi ki loading gene mutaka report mo kene benetie ma waja ni diang mo kene no kitika escorting diangi ki mudugo ki uniform pamon now eni pokone don wa pokone ni pian ko mo jomo biru ga chile wani beneba gi biru ki uniform pamon me Uganda la wo aberu kaneno ma la dit gene MP me autoure uberu ka lor ti aneno respond pa army commander uberu ka watini gian bene ge yaro muduru ge yaro dien no ge yaro uniform maroma pa ma uniform pa moñ now eni kelewani kum kaya mukane magik berka ketu gi chalo LDUs lutien kwar mo jong benati ye manyo lutien kwar mo jong mo gi donyo chalo LDUs kar go donyo mere pi muduru ki pi uniform foi matek manulok matek ma kwar mero ki kwet matut ento kiti kitama megi namba ma megwati 0 abich adek achiel aboro 0 abero abichiel abero ibedu ki kare mi lokki honorable onyo bedu ki kare mi lokki professor OJOK e programman onyo bene irama chwalo message mamegi chawati kabino irama non chako chwalo chim wek wa win tama megi e lokom diang tikining mego wajni jomo donyo bo kech kake waje yaga yang chon kuma ko ni bo kech mago donyo ni nen chalo dong tika da keja da piem pego dwa mo dugo magen go gama ki bot kamente chikati kumano ngomo no mero ki tim wek nenni ki tiro peroni Dr. Adok Bori itika minwa message money Robert anwono agiko kanya kobani middle youth of faces of insecurity na be as we talk now abu olon ki gina wan ni wikidi on your hills ichani e wopen yo mako all the hills me abuoro pongina waye idi chieng nuo ginti oyido malo etie ka menyo okultie kwene na wuotho en kene mechili puodho kado idi war gin duonyo ping te chilo in their targets na dong ngwati katime ene chabit na woro e chuo moro nyinge every man mako kido puodho mabero ni na ngwen apel duogo jo atunga sub county ogo duru ni jo madongo duch ochile odulum merang danani karana je ochilo odulum enuongo jale na dong eto tongo komego do bero ni na ngwen chal mere ba bero lok na ana koba ke yie ni anyuti haya metki manon joni woto kai bino e mako pachimoni yoko kai nuani okulni e pongogo onyetie ki diang onyo diegi ot e odare ngini mi idonyi yoko e ki yab okul kai kwero e chwinya machi ot the latest victim me chwinya machi ot ene e mat apeyok mano timere odale Rex sub county o Lem parish chabit na woroni metki manon Johnny woto atero bedo aro koinen aranyi na gintimo e chielo dano katero victims me atero bedo older persons grandparents chala muzeni tie katero ngute tie katero wang piere eka odiatia tielge kana bim na dano wen ringe ye Germany duchu timre di war abonge ambulance mo na miro la dano kwenen ngona tika time wala bim district don ngona tie enani dano tie kadeno chan iloba buor matek akwa na patki andaka kobo na patki aponya ni gamente Pero gini PN oni tie ki full UPDF force. Oni tie ki askari ne oro megwa ko kuj na gilobu na yoko.
eka NRM government otemo eka otwero between 2000 and 2018 kucho notie yot Karamoja jo wuben no pe yellow neighbors dongo na rach na tin dok John oduogo eka gamente batika jukone wane tiki capacity mejuko any form of human rights abuse in Karamoja and in the neighborhood mirenen ngo na mitatima Meno lokma piratek loka capacity wachini montie UPDF tie police tie wangweno tie bo kech tie danweng tie ikengang ngo magamente romo timone mitia kopewani President Yoweri wachini junior commands mamege nen chalo gini do loyegio isetin wamero nywako tamwa mia girke ngo makiromo timone mitia ko peropa raids onyo pero madano tika kare ke kare iti One TV number watie jero a beach a dek a chela boro jero a bero abichel a bero betke kare mi go chin wera minwa tama mege do professor upenyi lok ma pere tek kaga mente tike kero ngoma tika gengu gi tioko peroni angeo ni gitika nene jomo kane ubedu bene kare mi wachiwa kit magitamo kwede honorable kuno o wote koro chin ngarmono chwalo message o wachi Anyo tema James atika ne ruma bet twalki kireka Kampala gien madong tie pingo ku diang me Karamoja ni tie ka dog tung tutwal mabene piromo git e lobo mamegwa atamni omiarogamente upop muduro i ching LC mapatpat ikin gai weknen ka kiromo tie ko lok eni nek alany pilok kwalo diang tika doko dek in piromo poko diang ke ko un muti sete tamuti kwe kania da gamente no ie yom ki wan pingo pike mini wa moduro we kwa tiek lok eni ubiru boduba. Thank you. This is James Agam Gamo James amera fui matek kitewe tika nano wakere dak bene tika mio tami ni ene tam makumberi chawo ne tie amera nyang luak ni ichabed mokati okay the other week ana biro gang chia bino arwate ki general otema amera wat kong nya duak kong lok ma umera wadani gamente tiki capacity megwa kodano ne timu jimi weng ento kerigin mo weho ikar chani wano luenyo nyo pisu duogo pian ki miyo wi po lok pa gen mala dit the late honorable OJOK utimu for abim awale la polo for kitgum gini enone aye mi poko mudugo magi poko ching danone ayo wero ujuro luen pakor mujonge gamete tiki capacity pagamete miergu chere kari mogi ki kuja nyoka choko mudugo ento gwako wan kenwa miero gamente should revisit alo ki general Utema last week again when engaging la dir logo tien ma wano ti kan kumerchani giti ka lok ki CDF ki minister ma lo kum Kuc gena dek ki weng I we lok magu logo gunoni umiero ki revisiting lok cha memino muduru iching luak wek luak gu gwake kengi ti eno ni pedong ti capacity ma mega eno ti capacity ngan magamu lok enye la dit lobo so leki nyotami me mioni la tianwa na ber kanen wa ki chirekani eni kumberi chawne that is the only remedy ma wandong wa romo we ka kor mu jong eni magi bino gi luini pien I would doctor wa ma be tutwal kumbeti chalo botwa I kitgum Johnny dong pegi bino ni kono ne no mane kono ne every day there is raids in all the villages Johnny giti wikidi ingeya bim ki rom gi roma wano tiki god mono Johnny tie o were neno a yela pakor mu jong tima tek kumeri joni gu aro ki di gangi kuja gu bion dong ti di lumkan magi kwalo diai gi kwalo digi gi kwalo ngo dong chero donyi mutara genno gi mete ki tich kini eni so remedy madong kare wakel
kaya mati Congo, kaya mati Somalia, kaya mati kwene kachie pega mente gino miaweni gamente ka waiki tim kumero kaya duong e Karamoja kaya duong keri ya chuli kama gen kiti ya weni tieni wan ti kik mani maki luongo gini commandos aye dong bene ki onye giti na mukara kumbeti but they cannot so Afo matek Dr. somebody has sent you a question watching. My name is Steven Odong. Professor itamani what would be the ideal situation? Ideal situation ene ni dano duchme Uganda kuo mere ki jami ni chinge miero gamente ogwoke penga moro ogud kuo kangat moro pengat moro okwan kuo onyo wan ngat moro ngamoro pegi twero me mao an jami na me mao na dok na an agwoko alimo chan e ka ini bino overnight e kwanyo ka chilewa gimo petime komi. That is the ideal situation. Amito medo duona I kompeny na honorable gamon lokom mio dugu iching etedero but I think one day tuni kare na miro gamente do o makchinge ki community. Wekene ni insecurity e gigo for good. Me achiel, wono honorable Kobani, lwen ka cattle rustlers ni, bao bedo conventional. Na nunga Kobani kea onyobino gini kitena muony lwenyo ki muony wadi. So, kare no kene nunga ni kabim kun barracks tie kan jondi kuo kan pien kitna gin woto kede muony pengeo me ario etemo nuongo ni ginon otio da Bim district in 2003 to 2007 gamente ogeno community kuduku adek I community tie jona yamo tio muony tie jona yamo lwenyo iwaluo tie joma ger tie so miero dogamente o revisiting tama me poko duku bodano ngone romo timo ene me juko misusing oduku ni eromo keto command ubedo maybe iching UPDF eka emio chik na tek be kangad no bino tich ko duku ni yona rach puot na tek bino bedo tie but anang'eyo ni pien kuo pile tek ngamoro na bino misusing oduguni ope. Professor Ngarmono Chwalo question which was coming in watching. Hello Emma and Pat. My name is Morris from Chebando. Pingo gamente promo joko la kurinet mogoma konye peni. Ento atamane Professor responding to this. Thank you so much Morris from Chebando. Wateke Ngarmono Tekwajini. I am in my name is Cinderella from Moroto. I am watching and I think I am happy with the two guests in the studio. Before I'm attack Cinderella, maybe the TV mamege me watching kidong chwalwa message. Chawa popo bedo side mamegwa. We only have 2 minutes to get out of the show. Ameroni honorable Owailoke miagirke upoka poka. Boda chelit acheli doctor we close up. Thank you. Pat, genma tika watchine board luak me achel. Diri maja wan la wano lokibot la wirodi me acholi ma tika bino e uram ki namukara obubedo e uram e chiambichel chawa beach kai namukara obubedo chawa bungwen so wachini bino ka lok kilwak ki dong luak maki bino ni umiergu bin gumi tam giango maruot umiero timpigi unyo lori pian en beno umiero bino nen ket ruminity ka chane umiero ki tiye kidong mario Pat anati committee me defense and internal affairs wabichero I Karamoja iniandwe piaradek wabichero kia bim non-raiding community wabichero I Kabong kamagen gi raiding ye kengi kawa bichero imoroto kawati we are going to carry
the security government tomorrow. Wabi beru ki minister madit maloy lokum Moñ, wabi beru ki minister madit maloy lokum internal affairs, wabi beru ki minister madit maloy lokum security, ki CDF, ki la dit maloy lokum abili. Wakwa nem loga ngo matika time chalo committee, wakwa dware e parliament me Uganda, waki nen gi ngo ma ki ramo timne, ma wa lego lwa ma ki luo gini kubetie to twale RDCs for the neighboring districts. Mape Karamoja ni bibiru RDC 1, beach ki diso. Ento mai Karamoja ni kibimieto 1, beach RDC mamegi ludiru me awi ki ludiru mamiyo tam ki joma gen kor mu jom bunyu tam gi ken gi meno ye gen mabutime chi atam ni umiara wat lok eni ki dong tutwale lok mamier wa lori mamirni gamente umiero chul kono gamente kono kor mu jom mier chul. You know, it will be until it pinches. Ti nek maki nek wani wan kumbiri chawani wabi beri wanyaka tamoka chiel kagu bikatune inyim gamente. Afo mete honorable seconds a dermo ngati honorable Mr. Professor Ujok. Mayor Chiel, well care you the Beam district or Doping. Gamente miro med moina Paul boots on ground in media the Beam district. Mayor Rio Jonatika wenye jami ichawani. Jonatika wanoge udige teka wango. Miro gamente o compensating. Okay. Without delay. Ofo matek mero bero Tampa Professor Ujok kama eno aki watinize concerned resident from a Beam district. Tamme obero matek. Of course mobero ki honorable mamegwa analuogi polkarni mego LAMWAKA Margaret ma eno tamani miri bet ke kartin mebino e One TV kanyo tama mega. Yup matie kabino, la kelia ye. Sam's Crisip oberongira mwera madano weng mare Uganda. Jami pa Sam's timapo likine obero Crisits melayata, Crisits megonja, cookies, odi, berenge kemukene mapola ta. Nong jami pa Sam's Snacks e supermarket duju mati lobaman. Sam's Snacks, noa pora memite. Mana ye One TV ngejmati kigalwang Eruono to entemero cherpolo Northern Uganda Tenginero teni niko pangone ngodo. I am very sure ni umaro muziki me kumala. That's why watamani mitu wakele u the Northern Top 20 countdown. Watime komanda 20 19 18 17, 16, 15, 14 up to number a gel. And then from there we're gonna meet bonus track.